Sleep till I come home. Dream of something sweet. I will be there soon to wake you so discreet. Sleep till I come home. Dream of something sweet. I'll be there soon to wake you so discreet. Winter's got the sun. Doors and madness through. To wake you so discreet. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete.
Consellería de Deporte do Excelentísimo Concello de Ourense y Federación Galega de Gimnasia, así como la colaboración de Club Galosia, que hace posible un evento seguro y con todas las medidas de seguridad para todos. Damos inicio a la competición Conjuntos Promoción. Vamos a la categoría Prebenjamín. Actúa Club Hípica Milenio. Se prepara Club Comunidad. Actúa Club Idiotas. Se prepara Escuela Gimnasia de Deporte.
Actúa Escola Gimnasia Córdoba. Se prepara Escola Gimnasia Araújo. So I'm sick. All I have to do is sing to stop a string of stupid songs. Cause the body likes a Christmas song like little white moms. And that's why it's here to make us happens to me. I'm trying to jolly and floating the lake. Yes, I am. And when the baby's round here, my way, and come to deliver his carol. The teacher Christmas never gets away.
Actúa Club Icela. Para Club de Estudios y Universidad Compostela. Actúa Club Deportivo Gimnasia Rítmica Compostela.
Actúa Club Gimnasia Pabellón. Se prepara Club Gimnasia Clínica Abegondo. Actúa Club Gimnasia Clínica Abegondo, categoría Alevini. Se prepara Club Violeta.
actúa Club Inmare. Se prepara Club Manusia.
Vuelta a Santiago. Se prepara Club Icera.
Córdoba, Club Villarosa, Gimnasia. Se prepara Club Gimnasia Pabellón.
Club Gimnasia Rítmica Cabal, Guatemala, Club Deportivo Gimnasia Rítmica Compostela. Club Deportivo Gimnasia Rítmica Compostela.
Kevin. Actúa Club Rítmica Milenio. Se prepara Club Rítmica Maciel. Você já chicos.
puntua Club Clínica Asociada. Se separa Club Gimnasia Pabellón.
Actúa Club Rítmica Magalino. Se preparan escuelas gimnasia por Porta Norte. Actúa escuelas gimnasia Porta Norte. Se prepara Club Rosalía. ¿En cuál? En este. El casco, el casco.
Actúa Club Rosalía. Se prepara Club La Dos Hospital.
Actúa Club Vilarosa Gimnasia. Se prepara el Club Deportivo Gimnasia Clínica Compostela. Actúa Club Deportivo Gimnasia Clínica Compostela. Mayor.
Luz Mañota, para Natalia Mañota. Actúa Luz Las Acacias Mañota.
Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete.
Continuamos la entrega na categoría Alevín. Terceiro conxunto clasificado Club Marusia. Segundo clasificado Club Violeta. E primeiro clasificado campeón na categoría Alevín Club Financia Pabellón Ourense. Xa por último nesta quenda facemos entrega de premios na categoría infantil. Terceiro conxunto clasificado Club Rítmica Milenio. Segundo clasificado Club Rítmica Agarimo. E primeiro clasificado campeón na categoría infantil Club Financia Pabellón Ourense. Con esta entrega damos por finalizada esta quenda, dándolle la boa a todos os medallistas destas categorías e a continuación terá lugar o que tamén nas categorías cadete, juvenil e máster e posteriormente a competición. Moitas grazas. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. La noche me acoge en esta mera despedida. Luces de neón para una alma oscurecida. Trocémosle un trago y rompa el remordimiento. Los demás, hay a quienes no le importa un carajo.
dance through the highways, and on we'll and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon.
remember the ocean. Memories die out too hard. But we were traveling mountains just to find the loudest seas. We set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club.
Memorial de Antonio Prada, campeonato galego de promoción conxunto de gimnasia rítmica nas categorías cadete, juvenil e máster. Actúa conxunto do Colexio Obradoiro con pelota e mazas na categoría cadete, preparado conxunto gimnasia pabillón Ourense. White shirt, now red, my bloody no sleeping. You're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees, but you don't say thank you or please. I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so rough guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. I like it when you take control, even if you know that you don't own me. I let you play the role, I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing the song if she reads all the lyrics. She'll pity the man I know. You're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so rough guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make you go from that type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. I'm only good at being bad. Oh. Actúa conxunto do Club Gimnasia Pabillón Ourense con pelota e mazas na categoría cadete, preparado Rítmica Salnés.
Actúa conxunto do Club Rítmica Salnés con pelota na categoría cadete, preparado Deportivo Rítmica Compostela.
Actúa con xusto do Club Reguadán na categoría cadete con pelota en ambas. Preparado, Club Violeta. Actúa con xusto do Club Violeta con pelota en ambas na categoría cadete. Preparado, Maniotas B. Randy
Actúa conxunto do Club Maniotas C con pelota en ambas na categoría cadete, preparado Indica Begondo. Actúa conxunto do Club Gimnasia Rítmica Begondo con pelota en ambas na categoría cadete, preparado Club As Cristas. It's my desire.
Actúa conxunto do Club Viravolta de Santiago con pelota de mazas na categoría cadete, preparado en maniotas A. Venid para aquí, que os una foto, venga. Pero sacad de los cuchillos, que los montéis. Las manos. Con los dedos mal de hoja. Ya estaba la primera programación de eso, pero nada.
Categoría juvenil, actúa conxunto do Club Viqueira con Pintas de Pelotas, preparado Gimnasia Oroso. Actúa conxunto do Club Gimnasia Oroso con Pintas de Pelotas na categoría juvenil, preparado Club Viqueira.
Actúa con gesto juvenil do Club Gimnasia Rítmica Begondo con cintas e pelotas. Preparado, Club Violeta.
Actúa conxunto juvenil do Club Violeta con pilas e pelotas. Preparado, Club Maniotas. Actúa conxunto juvenil do Club Maniotas con pilas e pelotas. Preparado, rítmica usante.
Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete.
Because you know I'm by the best, no trouble. I'm all by the best, no trouble. I'm all by the best, no trouble. I'm all by the best. Yeah, it's pretty good. I ain't no stars too, but I can do this shit like I'm supposed to. Sound like that one now, no bullshit. Alright, places. I see you magazine, working the workshop. We know that shit ain't real. Come on, I'm playing side. If you got beauty, just make it up. You just keep it straight. I'm to the top. A continuación procedemos a entrega de premios nas categorías cadete e juvenil do Campeonato Galego, promoción de conxuntos de gimnasia rítmica. Van entregados mesmo don Aníbal Pereira Novoa, asesor municipal de deportes do excelentísimo Concello de Ourense, don José Manuel Esteves Feijó, presidente da Federación Galega de Gimnasia, dona Pilar Álvarez Rodríguez, vicepresidenta da Federación Galega de Gimnasia, e don Antonio Álvarez Rodríguez, vicepresidente da Federación Galega de Gimnasia. Comezamos a entrega na categoría cadete. Terceiro conxunto clasificado, Club Deportivo Gimnasia Rítmica Compostela. Segundo clasificado, Club Violeta. Primeiro clasificado, campeón na categoría cadete, Club Mirabolta de Santiago. Because you know I'm by the best, no trouble. I'm all by the best, no trouble. I'm all by the best, no trouble. I'm all by the best, I'm pretty good. Continuamos a entrega na categoría juvenil. Terceiro conxunto clasificado, Club Ficela. Segundo clasificado, Club Gimnasia Oloso. Primeiro clasificado, campeón na categoría juvenil, Club Piqueira. Because you know I'm by the best, no trouble. I'm all by the best, no trouble. I'm all by the best, no trouble. I'm all by the best. Con esta última entrega damos por finalizada esta agenda do Campeonato Galego de Promoción de Gimnasia Rítmica Memorial Antonio Prada, dando ya la boa a todos los medallistas, agradeciendo a todo el público que nos seguís en directo por streaming y recordándovos que mañana terá lugar o Campeonato Galego Escolar de Gimnasia Rítmica a partir das 10. Moitas gracias a todos e ata mañana. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae.
Porque se sais a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete.